قرآن دنیا نباس مال تروانیگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم قرآن دنیا نباس مال تروانیگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم رب تبوائی پا قرآن تلاوت نکڑم مسلمان رب تبوائی پا قرآن تلاوت نکڑم مسلمان مومن رب تبالتا شکایت کی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم قرآن دنیا نباس مال تروانیگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم پروت وما بند پا المرو کی خڑ پڑز پروت وم پا گردو کی پروت وما بند پا المرو کی خڑ پڑز پروت وم پا گردو کی مومنا واورا دا برب تا گویا کی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم قرآن دنیا نباس مال تروانیگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ بوائی مکڑا خبگانا عذاب باورکڑا مدردمانا اللہ بوائی مکڑا خفگانا غذاب باورکڑا مدردمانا دا محشر ورز کے بعد ٹول متودریگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم قرآن دنیا نباس مال تروانیگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم مومن ازال پدی خبر کا عمل پدی خبر کا مومن ازال پدی خبر کا عمل پدی خبر کا عمل پر اکڑا کا جنت دزڑ کیگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم قرآن دنیا نباس مال تروانیگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دیل گلم واورایت پا محبت دا حسن یار دا نصیحت واورایت
په محبت د حسین یار د نصیحت د حسین یار د نصیحت واورایت په محبت ډیر تلاوت کړه چې الله پر خوشاليږي الله تبا جړيږي چې ولې دل ګلم الله تبا جړيږي چې ولې دل ګلم قرآن دنیا نباس من ترونیگی اللہ تبا جڑیگی چی ولی دل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دل گلم اللہ تبا جڑیگی چی ولی دل گلم